имрӯз дар абзор Toyota Corolla кузови 130 сборкаи Дубай. Мотор 1.5 литра, як MSF индексаш 16 клапана, 109 қувваи асб дорад ва 141 путяши момент. Разгон то соат 11,5 секунд, 12,5 секунд. Максимальный скоросташ 180 км/соат, 190 км/соат. Передний привод, тормозои пеш супер, дискҳои размери 14 ва баллонҳои зимни. Бакаш 5 литра, тормозои ақиб барабанд. 4 дар электропакет, бакаҳо регулировка мешавад, ҷамъ мешавад. Коробка автомат 4 скороста, однозонный климат-контроль, монитори сенсорный. Аз соли 2000 то 2006 истеҳсол шудагай, ногуфта намонем. Ин мошини фурӯшиҳа нақша 50,000 сомон гуфтесан, бо арзон мешавад. Внешка камтарак кор дорад, самый главный мотор коробкаш 100% метавонед қатъи устодтон омода проверка кунед. Кондиционер ва печкаш 100% кор мекунад. Номерои соҳибаша дар описанияи видео мебинед.